Veliki pozdrav naši pratioci, dobrodošli u još jednu emisiju Kuhanjem kroz Bosnu. Danas se nalazimo na prelijepom mjestu, izletište Mačkovac ili Zlaća. Danas pripremamo roštilj, ostanite sa nama do kraja. I na samom kraju smo evo došli i do Etno Avlije Mačkovac da vidimo ovu ljepotu. Hvala vam i ovaj put što ste bili sa nama. Zapratite nas, vidimo se uskoro.